Aha ni ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ni nyuma y'umwaka urenga gifunzwe cyongeye gufungurwa ni Madame Viviane wongeye kugira uruhare rukomeye mu ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege. Bamwe barabihuza n'amakuru akomeye aho bavuga bati mama 23 nta myaka ibiri isigaje igenzura ibice yafashe by'ingenzi birimo Goma Bukavu. Bakabivuga bashingiye ku kuba ibyo M23 itemera bikorwa. Niba mwibuka neza hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2025 mama 23 yasohoye itangazo igira iti ikirere cy'umujyi wa Goma ubu kirafunzwe. Ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa bari gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma mu gutwara ibisasu byo kwica abaturage b'abasivili. Uyu mutwe kandi wasabye ingabo z'amahanga zirimo izu Burundi, iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo Sami DRC ndetse n'iz'abasirikare bigenga ba MPC Ajamira guhita zihagarika kwica abaturage ndetse zigahita ziva no ku butaka bwa Kongo. Hashize iminsi imirwano ikaze kuba ku itariki ya 27 Goma yari yamaze kuba tombe, ariko kuri ubu byongeye guhinduka nkuko tugiye kubibabwira. Ni ijambo rikomeye ryavuzwe bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara. Reka rero twumve Madame Viviane ubutumwa yatanze maze turebe indi politiki ikomeye igiye gukurikiraho. Bamwe baravuga bati M23 yamaze kugambanirwa, abandi bakavuga bati birarangiye bigiye kujya ku rundi rwego. Nibyo tugiye kureba akantu ku kandi twifashishije ibimenyetso biri gutangwa n'abahanga muri politike ndetse n'abandi bakurikiranira hafi biri kuba bagaragaza politiki ikomeye iri gukinwa ijyanye n'ibigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biba. Nkuko ro benshi bakomeje kugenda babigaragaza ndetse banabivuga, urugamba rugeze mu yindi sura nshya. Nkuko Madame Viviane agiye kubivuga, aratangira ati bishingiye ku nshingano zacu n'imbaraga dukomeje gushyira mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rya mekanizme yo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Ndashaka kwibutsa ko hashize umwaka urenga ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2025 narindi mu ndege ya nyuma yavuye Goma ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi ndi mu ndege ya mbere igarutse Goma kandi ndizera ko iba ari intangiriro yo kongera gufungura buhoro buhoro ikibuga cy'indege cya Goma bigamije inyungu z'abaturage bose. Hakurikijwe kandi icyemezo nomero 2808 cyo mu mwaka wa 2025 cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. MONUSCO ifite inshingano zo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge karambye, by'umwihariko binyuze mu kwitabira no gufasha muri mekanizme ihuriwe yo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge izwi nka MCVE+. Nkuko ro bigaragara mu minsi ishize ndetse no mu minsi iri imbere, MONUSCO izohereza ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura ikirere mu mujyi wa Uvira. Uru ni uruzinduko rugamije kuganira n'abafatanyabikorwa bose bireba mu kwihutisha imyiteguro ifatika irimo uburyo bwo kugenzura imikoranire, itumanaho n'ibisabwa kugira ngo iyi mekanizme ikore mu buryo bwizewe kandi bunoze. MONUSCO izakomeza gushyigikira inzira y'amahoro irimo kuba inkunga yo gushyigikira agahenge izagenda itangwa buhoro buhoro hashingiwe ku myanzuro yemejwe mu rwego rw'imiterere y'ubwumvikane bwagezweho ndetse n'ingamba zo kurinda umutekano w'abakozi n'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye. Ibikorwa byacu bizakomeza gukorwa gusa mu murongo w'inshingano twahawe n'inama y'umutekano kandi mu kubaha ibyemezo ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane, murakoze ku bwitange no ku bwitabire bwanyu. Iri ni ijambo ryavugiwe i Goma kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ese ubundi ukuri guhari ni ukuhe? Niki kigiye gukurikiraho? Niki abanyapolitike bagaragaza kubiri kugenda biba? Reka turebe akantu ku kandi icyabasasanguzi muri politike bari gutangaza kuri ibi bimaze kuba ndetse bimaze kugaragaza intambwe ikomeye.
umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu bikomeye ku isi biragaragaza ko M23 igomba kwemera ivyo yategetswe byanze bikunze. Aho rero kuri uyu wa kane ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2026 hatangiye igikorwa cyo kongera gufungura mu buryo buhoraho ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyari kimaze igihe kirenga umwaka gifunzwe bitewe n'umutekano muke ukomeje kwiyongera mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Iki ni igikorwa cyafashwe nk'intambwe ikomeye mu rugendo rwo kugarura ituze n'imibereho myiza y'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abatuye mu mujyi wa Goma n'ibice bihukikije byakunze guhura n'ibibazo bikomeye by'intambara, ubwicanyi, impunzi n'ubuhunzi. Umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO akaba n'uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Madamu Viviane Van Doper niwe wahagarariye ukumugaragara iki gikorwa. Mu butumwa bwe nk'uko yabivuze yagize ati, kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2025 nari mu ndege ya nyuma yari yavuye ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi ndi muri kajugujugu ya mbere yagarutse ahangaha. Ibi biratanga icyizere cyuko tugiye mu cyerekezo cyiza cyo kongera gufungura iki kibuga cy'indege mu nyungu z'abaturage. Yakomeje avuga ko yizeye ko iki gikorwa kizaba intandaro yo kongera gusubukura mu buryo buhoraho ibikorwa by'indege ku kibuga cy'indege cya Goma, bityo ko bikongera kuba inkingi ikomeye mu bucuruzi, mu gutwara imfashanyo no kugenda kw'abantu n'ibikoresho. Uku gufungura gutangiye gukorwa hashingiwe ku nshingano MONUSCO yahawe n'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye mu cyemezo cya 2888 cyashyize imbere gushyigikira ibikorwa bimwe mu bigenda bigaragara. Ibi kandi biri muri gahunda mu ruhare rukomeye rw'ibikorwa byiswe mécanisme conjointe allegri de la vérification placée, uburyo bugamije kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no gukumira ko intambara yasubukurwa. Madamu Viviane Van Doper yasobanuye ko intambwe izikurikira zizibanda ku bijyanye n'umutekano n'ibya tekinike. Yatangaje ko mu minsi iri imbere hateganyijwe igikorwa cya mbere cyo kugenzura ikirere mu mujyi wa Uvira. Reka turebe ibigiye kubera muri Uvira, turebe kandi n'icyo bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko bizaba bigiye kuba. Bamwe rero baragaragaza badatinya bakavuga ko kuri ubu bishobora kuza kuba bibi cyane. Fardc ikaba yakinjirira ku kibuga cy'indege ikababaza mama 23. Ni mu gihe abandi bavuga bati byose bigiye guhinduka, tugiye gukomeza gukora ibishoboka byose twinjira ahangaha. Ese bizagenda gute? Bizakorwa mu buhe buryo? Reka dutangire tubabwira rero ibikomeje kugenda bigaragara mu mategeko akomeye ari kugenda asabwa ndetse nuko biteganyijwe kugenda bimera. Angola kuri ubu Repubulika Angola yasabye ko hahagarikwa imirwano hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse bikavuga ko bigomba gutangira gukurikizwa ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri nk'uko perezida wa Angola yabitangaje. Cyifuzo gikurikira inama yabaye kuwa mbere i Rwanda hagati ya perezida wa Angola João Lourenço na perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Florent Ganzagabe akaba n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yarahari hamwe n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Obasanjo uhagarariye abahoze ari abakuru b'ibihugu bagenwe na Union Africaine nk'abashinzwe gukurikirana inzira y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko itangazo rya perezida wa Angola ribivuga, itariki yatanzwe igomba kubanza kwemezwa ku mugaragaro yemewe n'impinduka zisabwa zo guhagarika imirwano. Angola yasobanuye kandi ko iri gutanga intangiriro y'icyiciro cyo kwitegura ibiganiro hagati y'abanyekongo, hasabwe ko bigomba gukorwa kandi bikagenda neza nk'uko rero bigaragara. Hagati rero nubwo bari gusaba ibingibi muri teritwari ya Masisi, imirwano yo yakomeye ku rwego rudasanzwe kandi rutandukanye n'urwigeze rubaho mu buryo bwari bwo bwose. Aho imirwano ikaze ku wa gatatu ushize ejo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2026 yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ahitwa Ibuguri mu gace kera cyane gaherereye hafi y'ahitwa Kalengera muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru aturuka muri aka gace bivuga,
inyeshyamba za Wazalendo zagabye igitero ku birindiro bya AFC kuri Kirumbo ahagana saa 2 za mu gitondo. Hakurikiyeho kurasana hakoreshejwe imbunda nto n'iziremereye bituma ibikorwa by'ubuhinzi bihungabana nk'uko inkuru itangazwa n'ibinyamakuru byo muri Kongo ibigaragaza. Aho bagize bati mu mirima habereye imirwano kuva mu gitondo, ibikorwa by'ubuhinzi byarahagaritswe ariko ibintu biri kumera neza. Arashize igihe kirekire aba Wazalendo bategera muri iyi zone, umutuzo wagarutse guhera saa 6. Uyu ni umuturage wavuganye n'itangazamakuru. Biravugwa ko nyuma ya saa 6 ibintu byari bizatangiye gusubira mu buryo, abarwanyi ba AFC bakaba barongerewe ikarengera no mu bice bihegereye ngo babungabunge umutekano. Kuva mu Kuboza, Karengera no mu nkengero zayo ngo hari umutuzo urebye, usibye udukorwa tumwe na tumwe two guhungabanya umutekano twagiye tugaragara. Ibi rero ni bimwe mu bikomeje kugenda biba, ni mu gihe kandi n'andi makuru akomeye akomeje kugenda agaragaza ihungabana ry'umutekano mu bindi bice. Bikaba rero bikomeje kugenda bijyana n'ibiri kugenda bigaragara. Reka turebe byinshi kuri Eric Prince, umunyamerika ukomeye uri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwe rero ufatwa nka nimero ya mbere mu kuzagira rukomeye mu kwirukana M23 mu gihe yakanga kubahiriza ibijyanye na diplomasi, aho rero uyu ari we nimero ya mbere witezweho kuzayirasa. Ni umunyamerika Eric Prince wasinze sosiyete izwi mu by'umutekano ubwitewe Blackwater yohereje abacancuro mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23. Eric Prince uzwi kandi ku izina rya Diane Prince ni umucuruzi umunyamerika n'umusirikare w'inararibonye wigeze kuba mu mutwe wihariye w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Navy SEALs. Yashinze sosiyete ya Blackwater Worldwide mu mwaka w'1997 agamije gutanga serivisi z'umutekano wihariye mu bihugu birimo Iraq, Afghanistan. Iyi ni sosiyete yaje kumenyekana ku rwego mpuzamahanga kubera uruhare rwayo mu bikorwa by'intambara no kurinda abashoramari n'abayobozi bakuru. Eric Prince yavutse ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 1939 i Holland muri leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize muri Hillsdad College aho yakuye ubumenyi bw'ibanze mu bijyanye n'imiyoborere n'ubucuruzi. Nyuma yo kurangiza amasomo yinjiye mu gisirikare cya US Navy SEALs, ahakura ubunararibonye bukomeye mu bikorwa by'umutekano n'intambara. Mu 1997 Prince yashinze Blackwater Worldwide, sosiyete y'umutekano bwite yakoranye n'ibihugu ndetse n'ibigo by'abikorera mu rwego mpuzamahanga. Yagize uruhare rukomeye mu kurinda abayobozi n'abashoramari mu bihugu birimo intambara cyangwa se bifite ibikorwa by'ubucuruzi bukomeye. Muri 2010 Prince yashinze izindi sosiyete zirimo Frontier Resource Group ndetse na Presidential Airways zigamije ishoramari, ubwikorezi n'umutekano. Kugeza ubu akomeje ibikorwa bye bijyanye n'umutekano binyuze muri sosiyete Vectors Global ndetse no mu mushinga w'ikoranabuhanga n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Eric Prince rero yagiye avugwaho kugira uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye ku rwego mpuzamahanga, birimo ibikorwa byo kurwanya iterabwoba, birimo n'umuhigo wo gushakisha Osama bin Laden, gukorera ibihugu birimo nka Haiti, Libya, Mozambique, Iraq, Afghanistan ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri 2024 yasinyanye amasezerano na Kongo yo kurinda amabuye y'agaciro no gufasha mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23. Prince azwiho kuba inshuti ya hafi ya Perezida Donald J. Trump, aho yabaye umwe mu bamugiriye inama mu mutekano mu gihe cya manda ye ya mbere. Mushiki we Betsy DeVos yabaye umunyamabanga wa minisiteri y'uburezi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump. Eric ni umwe mu bantu bafite izina rikomeye kandi rigibwaho impaka mu rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'umutekano w'abikorera n'ibikorwa by'abacancuro. Ibikorwa bye byakunze kuvugwaho cyane bitewe n'uko yakoreye mu bihugu birimo intambara, ariko kandi agaragaza ubunararibonye n'ubushobozi mu micungire y'umutekano n'ibikorwa bya gisirikare.
hari amakuru avuga ko yashoboye guhura n'imbogamizi zikomeye mu gihe yabahanganye n'umutwe wa M23 cyane cyane uyu mutwe wigeze gutsinda abandi bacancuro bakoreraga muri Goma. Nanone kandi biravuga ko abarwanyi ba Eric Prince barwanye muri Uvira mbere ko AFC yafata ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025, ariko ntibabasha kuburizamo ifatwa ry'umuji wa Uvira. Kuri ubu biravugwa kandi biremezwa ko urugamba rukomeye kandi Blackwot rurimo. Mu gihe kandi hari amakuru amaze iminsi ahwihwiswa avuga ko Eric Prince yaba yarafashwe na M23 ariko nta ruhande na rumwe rwigeze rubyemera. Ni mu gihe kandi andi makuru akomeje kugenda aragaragaza ko bishobora kuza kuba bibi cyane, kuko biri gupangwa kandi biri gutegurwa ko aba bacancuro bagiye kujyanwa no mu bindi bice bitandukanye muri Nord Kivu, yaba muri territoire ya Rucuru, Masisi ndetse n'ahandi. Bamwe rero bakabibona ko ari ibintu bishobora kuza kuvamo intambara ikomeye. Mu makuru akomeye ya politique, reka tubabwire ko Kinshasa Anglikani yibukije Kisekedi ko atagomba guheza AFC mu biganiro by'abanyekongo. Bihagaze gute? Itorero Anglikani ryibukije Kisekedi bingibi aho ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2026 Kisekedi yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo ko niharamuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, leta ariyo izabiyobora kandi ko itazemera ko abakoreye ibyaha abanyekongo babyitabira. Mu butumwa bwa Kisekedi bwumvikanishaga ko AFC hejwe mu biganiro by'abanyekongo kuko leta ya Kongo imaze imyaka myinshi mu bukangurambaga bugaragaza ko iri huriro ryisha abaturage benshi rigakora n'ibindi byaha bikomeye binyuranyije n'agahinda igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari bamaze igihe bitegurwa na Kinshasa. Katolika n'itorero rya Anglikani, kuko aya matorero yo aragaragaza ko kugira ngo amahoro arambye aboneke nta munyekongo ukwiye guhezwa mu biganiro. Umunyamabanga mukuru w'itorero Anglikani muri Kongo Revera Eric Nsenga yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe yitwaje intwaro kuko ari byo byatuma intambara zihagarara, abenegihugu bakiyunga, igihugu kikongera kikiyubaka. Yagize ati ukudaheza dusaba si igihembo cy'abanyabyaha, ahubwo ni uburyo bwo guhagarika intambara zisubira. Amateka aragaragaza ko ibiganiro bikurikirwa n'ingamba zihamye bizatanga umusaruro burambye kuko byagenze isanisiri muri 2002 na 2003. Reverend Senga yagaragaje ko aya matorero yombi ashyigikiye ko AFC yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo. Asobanura ko ariyo mpamvu intumwa zagiriye uruzinduko Igoma mu ntangiriro za 2025 zikaganira n'abayobozi b'iri huriro. Ati nkuko gahunda y'ijyango cy'abene igihugu twatangiye hamwe na Senko ibivuga, kudaheza bigomba kureba abari mu makimbirane bose barimo n'abafashe intwaro. Iyi niyo mpamvu twagiye Igoma mu ntangiriro za 2025. Guheza aba bantu bizatuma ikibazo gikomeza ntihasinywe amasezerano afatika. Perezida wa Angola João Lourenço nawe ndetse n'abandi bahuza abanyafrika bakomeje gushishikariza ubutegetsi bwa Kisekedi gushyigikira ibiganiro bidaheza, ariko kugeza ubu ntabwo haramenyekana niba ibi Kisekedi azabyemera, kuko ni kenshi yagiye yumvikana avuga ko abanyabyaha bagomba kubiryozwa, akavuga ko atazigera yemera kuganira nabo. Bamwe rero ibi bakabifata nkaho ari ikintu kidasanzwe gikomeje kugenda kigwaho. Hagati aho General Sultani Makenga we akomeje kuvuga amagambo akomeye, aho umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Major Sultani Manuel Makenga yatangaje ko igihugu kiyoborwa n'abantu b'injishi bityo ko kigomba kubohorwa. Ubu ni ubutumwa yahaye abarwanyi bashya 7532 ba AFC bari bamaze igihe batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Chanzu muri territoire ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 2026. Yagize ati igihugu cyacu kiyobowe n'injiji ziri Kinshasa zafashe igihugu bugwate, zishe igihugu, ibintu byose zarabisenye, zisha abaturage, leta yica abaturage bayo, abanyekongo bahungiye mu mahanga, abandi bahungiye imbere mu gihugu. General Makenga yasobanuriye ko abarwanyi ba M23 bafashe intwaro kugira ngo bahagarike ibitagenda byose mu gihugu. Amenyesha barangije imyitozo ko iyo ariyo mpamvu nyamukuru igiye gutuma basanga bagenzi babo ku rugamba.
yamenyesheje ko bafite inshingano yo kurwanira gucyura impunzi z'abanyekongo zaba iziri mu gihugu n'iziri imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bakongera kubaka igihugu gifite igisirikare cyiza, gifite abaturage bubahwa nacyo ubwacyo kikubahwa. Ati nimugende mufashe igihugu cyanyu, mufashe abavandimwe banyu, abavandimwe bacu bamaze imyaka myinshi baba mu mahanga, bagaruke babeho mu mahoro, tubahore igihugu cyacu, tucyubake, tukigira igihugu cyiza cyubaswe, abaturage bubaswe, tugira igisirikare cyiza. AFC yanasobanuye ko abarwanyi bahawe imyitozo y'abakomanda nka bagenzi babo barenga ibihumbi binjiye muri iri huriro muri kwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10 2025 mu bumenyi bagaragaje harimo ubwo kurwanisha ingingo z'umubiri izwi nka martial arts. Ni nuko natwe dusoje, wowe dukurikiye bwa mbere kora subscribe dukomeze kubana.